Yesus Kristo kami pa arwaya, kapeja pa pinu mempe kai pa sansa, nempal komo ngunum jala selo aloni di bidu. Selo ngunu Hebrews chapter 5 verse 12 sim kakasa, so ludo, in fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God's word all over again. You need milk, not solid food. So ngunu mulaja pinika nga atami ludo ne. No selo mimi kalu kolusi kola das kuna. Ono pinika tonse kemenem ayat agmadula. Nemira selo imi ajami yampa luti luko do lido. No apindela sukuna. No apinde cimaramba nemi dut bido ramba lido. Halaludo. So ayo elebel bars mi kaku kakacha ko ngunumi ludo nesi. Nunumi luko dopa gila mane nunu tage tamala mutolake. Halaludo si umi pe ludo ne luko da ngunumulanja Kristiyana tami ludo. Ho huna Kristiyano empe abuje da akula khudu kuneka tami especially ludo. Neng palu korpi neng mulanja ngunumi netampa na himi atu sanchala akapa lido netampa ngunumi te ya jalo akado kodalendo. Kota cene ka ya jalo akala mapa himi ajanya pa dokandu. Hopa pinu si ngunumi selo ludo ne no tage madulnya no sanchala mana. Hala ludo. Miu te dego tango mi ayapa demayo apo ayapa sancha madu. Hu chulipa. Ngunu ka ya jalo te pinu ka apimi. Pinu ka dari potau ka dari gontumi. Ayapa ngunu demayo ngun ka ya jalo ayapa sancha lama padodu. Akala mapadodu. Ho pasi kabar si ngunu mi selo ludo ne. No selo mimi ka luko lusi ko das kunu ke. Nimi aselo imi ajanya pa luko lukano pa lidora. Hala ludo. Hopa mulanja ngunu hela damasa. Pinika tonsen nimi. Pinika potao ke dari gontu dono atami. Hempe ayata gela. Ngunu ka yejelo ka dego tango hempe ayat delalala. Ngunu hempe ayapa sanchala. Ngunu akapa jisa. Yejelo ka akapa. Awo pokon da akapa dumasa. Hopa pinika tonsen nimi pinika kenyo nimi tagsa. Mulanja miselo pini jang kincho. Pinika arwai do kincho. Amen.